Келетке беде комылдуымбада ширіп тәреклі вайла. Кашни спортсменын шапла болмаллада, уйрымақ боксер зен. Авын уйген вунзакыр 22 зенже чаваш енре бокс енебе Рашей шайынжи ымырду ирдейд. Ана шубашкар хулын пуйшлығы болна Олег Картунова азын заергелене. Олег Картунов шамрыкта пулдарулы ердюжі булна. Спорт енебе ирдеген пушарусыне яланах ырлана. Май гелне даран пулышмадырышна. Уйрымах ажа-быжа тада шамрыксен спортжы кызыкландарны Олег Игоревича. Шел булинде пурныжы кеске бульжы. Шабахта унын яжебе ыры әжезем вилемзір. Турнирда халық ешлы бұғынны она хизепленіне білдерет. Вадыр ытла региондан икшіре яғын шамрык спортсмензем гелне. Шагамырдойынды перін юлдаша азайлзе, хула пушлыхне азайлзе, Олег Игоревич Картунов, икіміш құт шак турнир ирдейд. Шак турнирдайынде чынақта Луганскран келіне, тада үті регион зенжен келіне. Спортсмензем. Шак турнира пілдерде келіне ченде кышалда педелайық кымылба, педелайық кецейліне, пілдерхенчен кышалда да нумайық регион зам келіне. Чынақта шагынды турнир, шагам мырду педе ешлы иртмелі. Шандерюші земзір бушне омырдура ядарлы номинацире палырны зенеде парнезем гедеші. Чилайық судья, шандерю батне ондылнышын, тада чилайық боксер яджесіне турнир вәжінже палыр. Чавашин жесне хүделеген зенжен бірі Василий Герасимов. Выл ажаранах бокстен жинже. Черетлі омырду умра булинде хумхану жүкене балырдать катчы. Бокспа эбе сагыржул тусла, амырдызыне эбе час жазақ ұшанап. Кунда ита региондан ажазем килне. Эбе өзімбе туслашым. Кайран ман өзімбе амыртмала пуле. Шендерю жаятне тивежестеген зем пиле кунту бужура булеш. Чивайлы земжеш пьедестал жіне хабарма булдарыш. Анастасия Сидорова, Сергей Емельянов, Чавашьен, Наци телевидение.